Oh, di ba? Yan, di ba masangit? Hola! Hola! What's up, guys? Hi guys! So, padulong namin sa Pampam Falls with my hubby love. Tapan lang. Sweet creature, had another talk about where it's going wrong, but we're Padulong namin sa kato dito, Pampam Falls. Kita pa man day ka na ni. Okay, first time na mo diri ni Baby Love. Ano yung tawagan mo eh? Oo, Diyo ko sa mood ay. Sige, laban ko, laban. Hapit ah. Jun, ikaw pag una. Kaya mawala na si Jun o si Casey, which is Gusayal. Di ka na siya simba, guys. Ayan siya i-judge. Pag una. Labay pa namin mga corals. Si corals na coral or corals na coral reef. Labay pa namin bato ng mga corals. Pagkaya po dira, Casey. you bring me home. Sweet creature, when I run out of road, you bring me home. Sweet creature, running through the garden, oh, where nothing bothered us, but we're still young. I always think about you and how we don't speak enough. Guys, so gipaningot na kay ko, guys. Layo pa daw kay me. Sir, ang say oras lang, John? Time check 2:29 na maabot namin mga 4 pa daw. Pero worth it pa ka dito, no? So, laban na. Krishit tayo. So, naan namin sa murag first na kuan. Kaya matulog namin sa cave. So, kung ba kay mama? Wala kay ma'am, nanas sila dira niya ako kay gilakaw-lakaw pa. Laban lang tani. Asa mo ni agion, oy? Sweet creature, when I run out of road, But wait, there's more! bring me home. Buto na human, ma'am. Igo namin nananaw. Oo, na ako assistant. Apoy na kayo. Di pa rin tumawang kalbaryo. Ako naman daw patikim. Tagla po ko. Oh, sana all. So, kuan to mga. Doon namin sa cave na po daw. Sa cave na po namin maligo. Lain na kaya akong buhok do. Marahilog yata eh. Pagsa ka naguna dito bang. Hearts in one home. It gets harder when we argue. We're both stubborn, I know. But oh, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, when I run out of road, you bring me home. So, nakasakan ako guys. Nanami dari ako. C. Okay. So, nanami dari sa cave. You bring me home. With the people! What's up, guys? Nanami dari kami rin ako dari no kay Murag. Wait ako dari karon. Kaya wala may entrance dari. Libre man dari. Bito, ako magi. Pagsaka. Wait. Okay, go mga Kyota. Kasamina sa dog. Bluer than blue. Smile sa Jun. What's up guys? It's me, June. Welcome back to our channel, Charlie. So, manulod na me. Manulod na tano. Kaya murag laban lang. So, ngit-ngit siya. Laban ta dito. Uy, abas. Uy, kahadlok pa rin ang drak, ma'am. Tara, mga OH! Survivor. So, cave ni siya dali, guys. Kung di siya lata, cave ni siya. Dili naman may Jun. Dili. Oh, mo ko tour guide, uy. Yung kayo. Nature Spring. Nature Spring.
What can you say about the trip? I can say about this trip is Lindo. Si Casey ang babaeng mahoy. Kuya boss, katugnaw. Ano, tugnaw kay Joy. Ma'am, tagda ko ma'am. Tugnaw kay siya guys. Boss, wala kay Shokoy. Habi, mga dire. Talawan. Kuya boss, tugnaw kayo. Tura guys, tura siya guys. Dira oh. Dira siya. So, taman siya sa bus part. Tugnaw kay siya, promise. So, laban lang dire. Laban. Laban lang. Guys, ayun na nang i-subscribe si Abby. Subscribe mo sa akong channel. Subscribe to June Arbuis and kuan, add si Casey sa Facebook o sa YouTube. Pero ang kandingon, no? Ang kandingon nga tawo. Ang kandingon nga tawo. Education portion, guys. So, ang tubig diri sa cave. Gikan siya to na ibrag ka ng suga dira. Gikan siya sa fall sa taas. Which is katkato ni John. Si John ay makatkat kay murag maligyas ko no, murag laban ta diri sa tambok. So, tara, let's go. Let's go to the wilderness, to the promised land. Wait lang, wait. Hoy, gunitin ako, Luis. Iba si maunsa ko diri, ma'am. Be? Marami ko basta, di na ko maklaro. Tara, guys. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So, mama, don't stress your mind. So, mama, don't stress your mind. Sanana may dire. Nakatulog na ko, no? So, si John sa akin, sabi na Casey. What's up, guys? It's me, Jude. Oh, oops! Di lang yun. Karon, manakata diri. Wait a minute. Like we got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe. Uy, dili makita si Abish. Kay dili siya kakat kay. Bugak kay siya. Dili siya masak. Oopsie. Order. Ano si Abish? Di siya makita. Nanata sa taas. Before we know, I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. Ako ni mo take over sa vlog ni Abish. I-shutdown na ang vlog ni Abish. Kaya nga ninyo siya i-subscribe. Carla! Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright. After mga 30 minutes of chika, padulong na magbalik sa falls, which is this way again. So, laban lang. Nawala na kong kilay. Napanas na siya. So, laban lang. Dari, no. Murag lisod na dyan siya again. Kailangan pa ko mabuyagan dari dahil. Wala akong matel. Ha? Sabay mga kalansangan dari. So, balik na po taga-appeal sa mga katubigan. Which is true. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself. So, ang kuhan dyan ni guys, chika minutes ito dari, kay gilakaw pa man mi, gilakaw pa mi, liyo pa ni siya. So, ang chika dyan ni nga tinuod, mga ligo ta nami sa kuhan dyan, mag-explore tami dito sa Pugaan Secret Falls. Then, among tour guide nga, among classmate, kay busy man siya, with his love life, ano man ni? So, laban ta, so ni andang mi, kay, wagi pa mag dirt road dito og suba, so basi madala mi sa current ba rin. Vlog lang, like hindi Morning Star sa world. So, moto, ito namin di sa Pampang Falls since first time naman yapon. Make it stop. I love it. So, what's up again?
Nami dire sa mayuhon nga the main falls which we call, you know, uy, anong blurred. Okay. So, ito na, Voyajon Arbuis. So, muna dyan ni siya. Muna dyan ni siya direct. Exploring na dyan ni. Taran! But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out. Guys, And this is Casey. you know what guys? You need to unsubscribe Abish. Sige, palibak, bibira makina. I love it, I hate it, and I can't take it. But I keep on coming back to you. Back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you. Back to you. Oh no, no, I just keep on coming back to you. And I guess you never know all the bullshit that you put me through. And I guess you never know, no. Yeah. So you can cut me up and kiss me harder. You can be the pill to ease the pain. Uy, lang kayo kong bukdo. So, unsa man inyong gusto nga video na mo next, please comment below. Kaya gikapabrace na siya. Puro. So, naasa sa likod. So, guys, basin next video kay bugaan nami. Together. Together ba? Hopefully. Yan ay mga shock.